Congress Committee MPCC के President Govindas Konthokjam ngasi form thadokre ngasi Congress के MLA Nipan Sasan Pariba BJP da yaurgani haina thajaba yaba pau amana hairi Bisnupur dagi tam taruklak MLA orakpa Govindas asi haukiba sahi gi December da Sonia Gandhi na Manipur Congress के President oina hafkibani Englishingani ga kungani thoi da pangthokadaba State Assembly Mikhal gidamak tongan ba political party singna magi oiba lalongyat pahungnarak paserekta Manipur राजनीति की ओइबा अहोंगबा सि लापनी असेंबली मिखलासी इंग्लिशिंग अनिगा कुनगनी थोइ की अंगन सरुक्ता पांगथोकनी हाइना पानरे कांग्रेस न मतम सांगना लैंगाक सुबली पाइदुना लाखरबा तुंगदा हौखिबा इंग लिसिंग अनिगा तरागा तरेता बीजेपी की इहो अमा लाक्तुना मणिपुरदा सेफ्रॉन पार्टी ना लुचिंगबा लैंगाक अमा लाखिबनी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ना हंदक पांगथोकदोरिबा सीट हुंफु लेबा लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलासिदा अमुक हन्ना शक्ति पाइननबा होनगदोरि निंगसिंग बयाबदी इंग्लिशिंग निगा तरागा तरेता पांगथोकिबा स्टेट असेंबली मिखलदा कांग्रेस ना बीजेपी दगी सीट मसिंग हेना फंगबा ngamखि अदुमकपु चपचाबा मसिंग सुबा ngamdabadagi लैंगाक पाइबा ngamखिदबनी कांग्रेस ना पुन्ना सीट कुनगनि पान फंखि अदुगा बीजेपी ना कुनगमाथोइ फंखिबनी एनपीएफ अमसुंग एनपीपी ना सीट मरी फंखि हौजिक स्टेट असेंबली असि पुन्ना मेंबर यांखै तरुक लैरी बीजेपी की कुनगमंगा अदुगा कांग्रेस की तरागा तरेटनी एनपीएफ अमसुंग एनपीपी की मरी नी तृणमूल कांग्रेस की एमएलए अमा अदुगी इंडिपेंडेंट अहुम यावरी पुन्ना सीट मरी हौजिक हांगदुना लैरी हौजिक लैरिबा बीजेपी ना लुसिंगबा लैंगाक असि एनपीएफ एनपीपी अमसुंग इंडिपेंडेंट अहुंगा पुनसिलगा सेमनी अलायंस असि पुन्ना एमएलए कुंथ्रागा तरुक लैरी इदुल जुहा कुमहैना लाकपदा ngasi मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना स्टेट असि गी मियामदा याइफु पाउजेल पीख्रे कोविड-19 पैंडेमिक ना मरम ओइदुना मुस्लिम इचिल इनाउ सिंगना कुमहै युमयुमदा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ngakna pangthokpiu haina appeal torokli Manipur Pradesh Congress Committee MPCC nasu Idul Zuha na lakpada Manipur gi miya maru oina Muslim isilinau singda yaifo paujel pirakli MPCC luchingba ke Meghachandrana committee asigi khuthangda pirakpa paujel aduda Idul Zuha kumhaina isorbu ningjaba amasung miyuiba jati gi marakta amaga mateng pangnabagi wakholon adu utli hairi tamthiraba COVID-19 second wave asibu ngakthoknanabagi damak Thoubal district ki DC mireng makada semkiba COVID-19 task force tenthagi thomisingda ngasi social and cultural activist Rakesh Nauremna lupalising mangaga loinana hand sanitizer amadi face mask sing khusinaduna pungning thogotkre tenthada leptana chatharakpa COVID-19 mass vaccination program gi saruk amoina ngasi su tentha khuno bazarda vaccine kapagi thabak chathaki mass vaccination program adubu section ngak sen kiba tentha khuno gi police outpost ta mathau toriba police personnel saying amadi task force gi thomisingda tengbang polam sing khusinabagi thoromaduda Rakesh Nauremna फोंदोकिबदा COVID-19 टास्क फोर्स तेंथागी नुंगसिजरबा फ्रंटलाइन वॉरियर ओइना थबाई खुबाकता हापतुना तेंथादा लैरिबा खुंजासिंग असिबु COVID-19 दगी कंदबा यादे हाइदुना होनबिरिबा वॉलंटियर्स सिंग असिगी थौना मखोइगी कथोकपगी मथौ असि इकाई खुमनबा उटपा ओइना आइगी माइकेदिगी लुपा लिसिंग मंगा अमदी हैंड सैनिटाइजर फेस मास्क सिंग असि मतेंग पांगजबनी हाइखि Manipur COVID-19 लाइचत नमरम ओइदुना मियामदा थेंगनरिबा अवाबदा खरदा ओइरबसु कोखनबगी पांदमदा चीफ मिनिस्टर ना हौदोखिबा चीफ मिनिस्टर्स COVID-19 affected livelihood support scheme asi यामना मरम जाबा खोंथांग अमनी मसि सरकार ना मियामगी इहुल खंगना लखलकपा खोंथांग नि हाइना सिंगजमय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गी इंटेंडिंग कैंडिडेट श्री ओइनाम रोमेन सिंह ना फोंदोक्रे स्कीम असि हौदोकपगी दमक चीफ मिनिस्टर बु थागतपा फोंदोकलदुना रोमेन हाई स्कीम असि तसेंग फंगबा यारबा मियोय खक्तमक खंगतुना पीबना स्कीम असि हौदोखिबगी कानबदु मपुंग फाना फंगबा ngamgani masida kanagumba राजनीति तौबिगनु रोमेना मखाताना हाई सिंगजमय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा कनागुंबा खरना स्कीम असि मरु ओइबा अमदी स्कीम असि ममुताना खंगदना मसिगी फॉर्म मियाम दा यंथोपगी थबक सथरे हाइना मियामना ngangnaribasi यामना लाइबक थिबनी असिगुंबा थबक असि तौबिगनु तसेंगना फंगबा यारबा मियोय खक खंदोकलगा पिबिनबा मरी लेनबा सिंगदा अपील तौरी सरकार गी खोंथांग असिदा मतेंग पांगबो इना सिंगजमय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गी मनुंग चना लैरिबा तसेंगना मतेंग फंगबा यारबा मियोय सिंग खंदोकनबा होनबदा अंगम मतेंग पांगनी स्कीम असि गी मतंगदा खंगनिंगबा अमदी मतौ करमना फंगदगे खंगदबा यावरबदी महाक मसागा तानबा यागनी मसिदा महाकना अंगम मतेंग पांगनी हानसु महाकना मखा ताखि मणिपुरदा लेफ्टना हेंगलाग्लिबा COVID-19 सेकेंड वेव के लाइचत असि थिंगनबगी पांदमदा स्टेट सरकारना लखलाग्लिबा वैक्सीन कापा यारबा मिपुम खुदिंगमक सुंगसोय सोयदना वैक्सीन काथोकनबा लखलाग्लिबा खोंथांग यामना थागतनिंगाइनि हानसु रोमेना फोंदोकी वाफम सिंग असि सिंगजमय मखा हैरांगोय थोंगदा पांगथोकपा मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम दा अचौबा थौदांग लौरिबा कोविड वॉरियर्स सिंगदा हैंड सैनिटाइजर
mask, glove, atay polamsing khusinabagi thoramda phongdokibani mipum khudingmak hida kapthoknanaba laukholakliba khongthang asida luchingba amadi miyamna mateng pangbinaba sarkarna phongdokhibagi matung ina mahaknasu covid warriors singda polamsing adu mateng pangbani masi rajniti gi khudong chaba launaba honabanate hainasu romena phongdokhi. Imphal West District BDF Welfare Association na district asida lairiba BDF partner sing covid positive oirakpada nomgi tangai fadana sangraba yadraba polang sing leptana mateng pangbagi saruk amoina ngasisu Imphal West ki manung chanba Komlakhong outpost ta posting taba amasung reserve line de leiba BDF partner sing gi imung singda mateng pangkhre hariba BDF partner sing ase hauji quarantine tawduna leikhibdagi makhoi gi imung sing awaba mayoknare haiba pau tabadagi tengbang adu pikhibani hari mateng adu district asigi Dr. SP Ivom Sa Singh MPS ki miteng makhada district welfare fund dagi pikhibani COVID-19 na piriba saitheng asidagi kharada oirabasu mateng oinanaba KTP COVID-19 relief fund hangdokraba matungda kidney transplant patient singi awaba ubiduna miyamna sel gi mateng amasong hida ki mateng pangnarakli hauze all Manipur Kidney Transplant Patients Welfare Association gi member ama Caesar Hospital da lady amadi miui asigi damag I mathau tarakpada ngarang RK Isan Thoi amadi mahaki kangbuna blood donate tauki miyamna su aikhoina thengnariba awaba khudong chadaba asi khangbiduna KTP COVID-19 relief fund da tengbang pibirakpani tengbang pibirakliba khwai khudingmak pusu thagatpa phongdokchari haina all Manipur Kidney Transplant Patients Welfare Association gi serol amana hairi ngasi Kumbi Bazar da hanagi BJP gi candidate KS Nabakumar Singh member ICS Society New Delhi na COVID-19 namaram oiduna tangai fadana thamkiba total curfew namaram oiduna awaba kaya mayoknariba laumi singda laingakna lepa mamalda SOP ngakna Kumbi amadi ithai gi laumi chamada har urea bag chama khusinakre T.S. Syam Kumar, Advisor to Chief Minister of Manipur gi mideng makhada Andro Kendra gi manung chanba COVID-19 gi saitheng nanglaba tera urak ngamukhong amadi nongbrang bilet singda nonggi sangdraba yadraba polam sing Development Organization Andro Kendra DOAK amadi youth team gi khuthangda mateng bikre khunggang ani asida haujik miyoi humpugu taret COVID-19 positive oiri hairi poro khongjing village ki imung kunga mathoi da su chana thangnaba polam kya yentokhi makhatana su pandemic asina awaba piriba miyam gi damak mateng pangkhigani amadi DOAK na miyam da ambulance service su leftana piri hairi